Hello，大家好，欢迎大家来，我们一起学汉语。OK， nhớ trong thanh cho friend share đâu ya? Dùng xuyên hôm nào bé đặt là cần đầu đua, OK? Giờ đi lọ bé là cầu, OK? 分手，分手，分手，分手。OK，那老我语呢是什么意思呢？分手。OK，เลิกกัน OK，ภาษาเรา分手。跑，跑，跑步，跑步。OK，老我语呢是什么意思？OK，ภาษาเราแปลว่าเล่น OK？ 找，找，找到，找到 OK， ภาษาเราได้ไปได้แนวใด OK สอบ OK 找找到开始，开始，开始，开始。OK，ภาษาเราว่าเริ่ม OK， 开始。试，试，试衣服，试衣服，试衣服 OK ลง OK ภาษาเราลง试，试衣服。离开，离开，离开，离开 OK ออกจาก OK 离开我ออกจากค่อย OK 离开赢，赢，我赢了，赢ชนะ OK 我赢了，赢我赢了ค่อยชนะแล้ว猜，猜，猜 OK เดา猜那你猜吗猜 OK เดา借，借，借钱，借钱ยืมยืมเงิน OK 借钱国家，国家，国家，国家ประเทศ国家打折，打折，打折，打折สัญญา打折起床，起床，起床，起床ตื่นนอน OK 起床矮，矮，矮เตี้ย OK 矮生病，生病，生病เป็นไข้ OK 生病，生病工人，工人，工人，工人กรรมกร工人 bây giờ cỡ đi nó đây cho nhỏ bé mà lấy sinh chỉ chúng nó cho được đại lại nhớ cho được lúc sau OK giờ nó từ họ nhẹ thế nào cho nó cặp like cặp share cặp subscribe cho cũ thế nào ya OK giờ đi nào bé mà lấy sinh chỉ chúng nó cho được đại